topic na ni adotana ya adokmo wa ya fe keniro wa o keniro de o keni tieme o keni makoli me o Facebook wa muere ijimi me mi gbono na de Facebook muere Jesus wa ya wesi erun ya fe ni wa na me ya se gbe ma ne be tie me no me tie me de owo tie bi amu me yerun many people e fun imeto fun de ya bi le mana be mo mi ma ya fe ni be je mo gbe won kan ya ta mo wa ri mo wa ti bata i mo wa o pe aye mo gbe won kan o ku oje mo gbe me kan i mo wa because orun opanu edenu gbe ero osalobu ano vio eji gi owuwa anytime wa ya tai just like a prayer point ira no me ya hon ere ya hon ira hon iwo salobua emi no na matana buga ugori ene uberi eme baba ono ga a prayer point me every time omabege no ya disturb me ti ya pray so osalobua ori afia gbenuwa keniro wa o keniro de o because ageni na anwante wa wo ma gui aje mo gbo makan but imagine no see no go me na lugan osalobua we nu wa be we ni make na be surprise no make na be rain because kenana aje mo gbe mo kan o wi dun ne tun yin ka odion we awaye lala the whole world yana bege wo na be aneru me egenu na be ata ni ti many people no ma support wa no be aneru be mewe eminu tabe gbomo na salobua ya se gba be tete negi bie ya se gba be nyongleti no bie fiomone. There was a lady that called me today away momijore. Would you believe it? Where no one pana jemo mogbe wokan. Ti evio boy eko. Yena ya neru nuwe. So why ya wesi? Era menore mi gugwa wesi. Ije menore mi gugwa wesi. Enika oni viola javisi. Iya gugwa wesi. If you sort of water ministry ya fe. Kenika pa o keni yero o. Iya ya gugwa wesi. Especially wani wa jemo mogbe wonka ikakabo wa gogo because ojami ya motivate with prayer kakabo there was no day near challenge osalobua iga hon it's not every time or maybe o ma be do time ame na na be gun na we momi jori ye gemi e wa vie be note igwe e worry I me mi okpa no salobua setting osalobua fo bakarae igwa forgive you one yeah we must forgive you bad time we be go celebrate because I mean mi okpa no salobua negi are ni biye wa ya be go celebrate wa go me gogo wa ya ni je mo gbe won kan wa go me celebrate because emi no wa tag na me wa be vio meni egba e de be wa egba e ogo be re ke there wa a celebration no cross yana okay be cross ya wa se Facebook no di ade oje beta mero me gugwa no bugwa ko ebe yana metegwe mo pa mu di ako ya se gbe tete ni mu yenye ne ya se gbe ti o ma ni mu yenye e tete no kori omo ti e me yenye o mu yenye ne yenye o gere webu no ga akori omo we because egeni na do ga ba o wi yana tai we gemi etete bu yena latiam yoko wa yena ga neru me erun bugbe ya se iji ma pa no bere ejemi obe mu yenye be ne iri obe neru wa mi be toro na we anybody no mo he ulu e casto kaka ni monegie iji mana ona ba be neru me we jore no bi me gume neru nu ona be neru me bo gu neru me na nu den wa na aje mo ya gbe mo kan o see because it is small battle be wam ni buma wana aje mo gbe mo kan we maybe we ti ma oni bie o ti je mu bomeri azingo
igo ni kwa obome ya kwa obome ya kwa imejo do bodego no bomu hu me never we mu hu me ni ya migo imejo ete wa yo na 7 hours in live video igo ya no salo bari me ti su se kwa ti mie son ike kwa maria zingo wewe omimi so ne su ya disturb ma esu owo na emi ti hia ya fi oboju wa o osono very oni so idojo no na ya advice wa no matter wetin no mani riri we ebi na tie egbe na o mase e mo mo na ya gbe maka wa gari we imagine why well anybody know ya water bet just my life story when you advice wa e sister me brother time agbera gbejero metiro wiyo tamaga un gedegbe tamaga gbe wenu tamaga ku emu tale niya because e momo e fo bakaro salobua imame go pa ni ya me problem we come just that osalobua yen ge no ya we mi o oge boka gbera I will say, but second have it latia. Me now away or wake back. On him nigga, I will not walk back. In my way or you raw. It time a daughter. A daughter will do walk back on eh. But at the even me nene sageni, more be 7 live video. I never regret. I never cry. Because here where he got just Peter, I will me rock my raw. A me rock my raw tea. Ina be do fie doctor be iworie o say ni na be ya advice wa no okay anybody no be ewe ye be re the same problem ina u be fie doctor u be fie worie won cause the doctor soro no wa me time ni no ma ogele wa gele check say and with a prayer una azejene una amego venu na mo agbon na bere we Emi ya giewe emi ro pa na ya giewe umego umogwa agatogigo umese ya for example agatoge owa umogwa seya agatoge ebewe seya so eya wo mo ya gbewo kan beto mami o ma je mo gbewo kan veni ya awo go be ina dobo vie be live video if you wo wa we very right from the one no. But he hear gbejo the only thing in now where baba wogo meme surprising yana baba get out that we are era meta mame we to check the whole world baba gegele check the whole world ni me na nekere no okay de no tori but you saloboa so why ya go me vieru come e ke ado anya na egbegun na igi mo bobo problem igi mo bobo because imie sone okeke no bimebe toriye be na bana iga avano odogun togbo be vanya wa asowo wa mana deri awa duwe ye ri kweni e de jobo no pa cause na te we ave jo ave letter me you understand so I me mi opa ni Jesu Christ no ge seti wu no ma igi vano hon wa ti e bo me ya asfi akwe e go dina no salobare me na ya dai cause mi ro pa tero no ri omoja igo e problem ime o wa e problem ime e be problem ime upon e problem ime so ni opa wa no so e ba ori o mesoto sometimes obeje gbe ya koma be gwa ni bu wa understand obeje gbe ya koma okona se no bie o me bie obe o si age me so na ni ruoro igwe frustration logo no na ona ma ke no rie so and the frustration ni working on top of where and rage even at moya gie we ni working on top of where and rage on the video of Bani gave na of where Osioma or Kamoma ga come we my beautiful sister when not said in a like you or the money where we said they are sister Vera when not said in a like you so uwe temata no matter waiting ilake gboma benuje no matter
ebo nuriri tie omami ogen we ya gwi me gogo na imegwere gbe fall in love in Sister Vera TV igwa la YouTube ve na we Sister Vera ne no be togi ame but all it make ka we me ro bi oje even no ke tie bo me me ra no tie bo no eje one day me tie bo no one day but I was so surprised when I was celebrating where ni na je mo gbe mo kan na we give you opinion okay now a problem mirror Sister Vera a problem mirror because we to bu we unu we ga am ni wo mate we go saloba must be we me osioma o gele ka mo ma ga koma wia e ma soro akon wa awia iye tamawe e ma soro imi mu no we gbe e tamawe e ma soro wa me body ojo e tamawe beto isi eke wo ya giewe bebe nu gwa beta ni gwa bi ya motivate me gwa bi ya push me wa mi gbeso na ila din with my appointment iga wo ye prayer mo ye prayer no salopa we me before ya teje ke na gba ogo ma we ni na ni anari ye ni o ma ni o me ni anari ye ba o la ti abo iya we ni ya ti ere egun mi ti akia iya we ni ya ti ere egun mi ti akia because of your man so imagui Sister Vera imagui no imagui ato there was a time ya etiwe ma etiwe e boya no tie me o ma we me pa top blessing wa we washing away ewe imawu yeke so imaba etiwe ato ma etiwe ma be tie bo no one day ime wa take we be no go time you may not believe a message in itama we na me nu eke gumego we me wie fukpe gwede no because am your meso ya wa mi o wa like egbeso e manu wa ma like wa do wa ma eri me beje e ma be soro ni me ma be like no be like me but u ga te bono ma o pa igbava igbaha igba na igba so mani mana reply won go mani like we because o ma na gba exchange words okeke aireban adwa yawe awoda regbe awe odioma na be mu awo kan be mu a we meti be dien me o me meti be dien we akakabo eme we makakabo disturb my thing because we so be raw we de ba me we robia we temata e ma so raw ne de ba me at all so from there ya feel it discerning go na like me just where o my me no we ni e wa be we so imamo we mama Madam Vera imamo we bason mama we va vato even be ma be again we be aje mo gbe mo kase so saloba beg me ma be again no wiki so I was so surprised when we are time now because you know what we touch me now we so we go be the here hey China mami na I forgive you any emi opa won we agbon na egba no ma fo o me nu ami e be gbo ma wo na ma e ga ni make agbon so because so we no ma emi e agbon no ma mi jobo o metin so there is a reason for everything magwajo awa that is it imamo we won ma de mo we at all mami no matter what you be maseyan obun 100% ye maseyan obun soro every day oya ro we me marry oga don't when at least we very one operation ma we me down one now God will bless you. God bless other people. I love you, my beautiful Sister Vera. I love you with all my heart. I don't love you, man. Me love you, oh, mommy. Okay. One ma like him, but he love you. Already. If I do not like him, he may like. If I do not love him, he may love. If I do not love him, he may love. So I want to use this opportunity to thank everybody that wish me congratulations. Osaloboa emi ya kemi no ri bi adu wa borion osaloba ga be we ebe nu wa emi ugu ga odo ma borion ma soro emi moto da borion imoto na fi emi soro emi passport da borion emi soro emi wa oda borion odugu ga odo ma be kemi no ri adu wa borion osaloba ga we nu wa osaloba ga ri afia gbe nu wa gbala awogo awe ma ya nu wa mi ewe
oje mo ya gbe mo kan wa forgiving ya won because yan wa na hon mi o to tari ekpon me. That is the reason why no saloba na hirume. I never expect at all. Egenina motegwe saloba wa weme iwa ye gberu loto ogi weme ma ye gberu loto ero bi aje begeni mena bi amebe iwo saloba wa ri ebe me ya wa we party o saloba egele ebe ni me ma we ima party so yewe enoma me mi ogbo mo titi saloba o we suwa yabo okay yo na gbo ya experience okoko dikin wo nu bi e ba mo a abumeka bie o saloba ga direct we o ga revolution nu ewe no saloba ya vio enu ege ewe be una anybody zaza one zaza e worry we aya agbe wo kan we me ma bia magogo be bie e fiafie ma wo ri be so egbe zaza won e worry a mi ege we no ma ukpo na no egbera we o saloba no we ni ma ya the guy no give a testimony be na no be so egbe ne o be we e be nu saloba o wese emi ya bagbon na no gorun opa ero ogagbon ya ehinu so saloba no ri afia gbenu wa no ya lawowo ima onu wa iga gbenu no yo be comment we ayin we ma je mo ya gijore e ma ro no je mo gyo we denu be bi o be gu e gogo it's normal mami